A Srbija voz i ove godine organizuje za najmlađe vožnju i druženje sa Deda Mrazom. Nataša je na stanici u Topčideru. Ne znamo da li je presrela Deda Mraza u kojim sve gradovima. Nataša, Srbije se svečano ukrašavaju novogodišnje vozovi. Osim u glavnom gradu, novogodišnji vozovi već se ukrašavaju i u Novom Sadu, Vršcu, Zrenjaninu, Nišu, Užicu i Kraljevu. I da, Branko, pogodio si, ja sam ga presrela. Evo ga u stanici Topčider, Deda Mraz je stigao sa severnog pola. Želja ili želja? Želja, ispunjavamo želje. Želja. Zašto ste poranili? Šta radite? Trenutno smo poranili zbog toga što čitamo pisma i skupljamo slatkiše. Za ove vozove novogodišnje za decu, za naše mališane. Kakvi su nam mališani ove godine? Dobri. Biće ih mnogo. Trenutno moji velenjaci pune te vozove slatkišima. Vršimo velike pripreme. Pomažu, doći će i naša ekipa. Sa nama ovoga jutra i Dragana Stanković iz Srbija voza. Evo, Dragana, prošle godine 3 grada, novogodišnji vozovi zbog velikog interesovanja, ove godine čak 7. Da, moram da vas ispravim, Srbija voz i ove godine uvodi novogodišnje vozove, tako da od 15. do 30. decembra organizuje novogodišnje vozove za mališane širom Srbije. Prošle godine smo krenuli, kao što ste rekli, sa 3 grada, sada imamo 7, s tim što smo u Beogradu, pilot projekat je bio 3 voza, pa smo na kraju došli do 13 zbog velikog interesovanja, jer su vožnje vrlo pristupačne roditeljima i mališanima, odnosno cene karte, a ove godine ćemo imati samo 22 polaska iz Beograda, plus i u unutrašnjosti, odnosno gradovima širom Srbije, imat ćemo po 6 polazaka ukupno po gradovima koje ste naveli, odnosno po 1 subotom i 1 nedeljom. U Beogradu će biti 4 polazaka tokom vikenda i radnim danom u zavisnosti od interesovanja. Zbog velikog interesovanja karte moraju da se rezervišu. Da, to je ono što je vrlo važno napomenuti. Karte se moraju predrezervisati. Na našem sajtu, kao i na Facebook stranici, imaju kontakt telefoni za gradove, kao i mail adrese gde se zainteresovani mogu prijaviti. Naravno, zbog Deda Mraza koji pravi spiskove da bi svi mališani u vozu mogli i dobili paketići. Dragana, samo još jedno pitanje, kratko, nisu u pitanju samo mališani, tu su i momci i devojke od 25 godina, iz kog razloga? Jeste. Prošle godine naše iskustvo je bilo tako da smo imali bebe od godinu dana, ali i mališana od 25 godina koji se nikad nisu vozili vozom. S obzirom da su to nove elektromotorne garniture i savremeni vozovi, roditelji njihovi su nazvali, čak su im paketiće dodeljivali samo da dođe u voz i da vide i da približe savremene i nove vozove koji se obraćaju na srpskim železnicama. To su elektromotorne garniture na elektrificiranim prugama i dizel motorne garniture koje se obraćaju na prugama koje nisu elektrificirane. Najlepše hvala na uključenju u jutarnji program. Deda Mraze, vi pohitajte da spremate paketiće za naše mališane. Ja ću samo da dodam, u Beogradu novogodišnji voz svakog radnog dana i vikendom, a u ostalim gradovima Srbije samo vikendom. Dušice, Branko, toliko sa železničke stanice u Topčideru. Nataša, sačekaj. Pitaj Deda Mraza ili ima poklone za nas pre nego što mu ode taj voz. Evo, Željo, pitaju vas Dragana i Branko, da li imate poklone i za njih pre nego što ode voz? Imamo poklone i za njih. Deda Mraz ne pravi razliku ni u godinama. Svako ko bude došao na novogodišnji voz dobit će poklon. Hvala. Znači, čuli ste, zaslužili ste i vi novogodišnje paketiće. Tako može, sad može da ide. Hvala lepo. Hvala. Hvala lepo, pa i mi smo nečija deca. I mi smo nečija deca. Molim lepo.